Ako se večeras zaputite na Goricu, možda se vaša šetnja završi već kod Mediteranskog vrta. Upravo u ovom ambijentu od 20 časova zainteresovane očekuje klasika u vrtu. Dok će na klarinetu nastupiti mladi muzičar Gorazd Dobrevski, na gitari svoje umijeće pokazat će učenica 3. razreda Srednje škole Vasa Pavić, Kristina Miljenović, koju smo u nekoliko navrata raznim povodima ugostili. Kristina, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i hvala vam puno na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti te, razgovarati i čuti na gitari. Tako i ovoga puta. Zapravo Gorica ti nije stran teren za nastup. Ja ću podsjetiti da si nastupala u Noći punog mjeseca. To je bilo prije nešto manje od mjesec. Kako je bilo, to je bilo na vrhu, je li tako, Gorice, gdje je najčistiji pogled da bi se posmatrala mjesečina? Da, upravo manifestacija Noć punog mjeseca. Nastupala sam u 21 čas, pošto je bilo prošlog mjeseca kad je bilo ljeto u punom jeku. Organizatori procjenjuju da je bilo oko 300 do 400 posjetilaca, što je zaista veliki broj s obzirom da je to bila prva manifestacija i s obzirom da je jako dobro prošla, ispunila svih nas očekivanja. Održat će se i sljedeće godine, što mi je jako drago. Koliko ti se dopada na nastupanje u prirodi? To je nešto što nemam puno priliku da uradim, zapravo ni uopšte, jer je najlakše nastupati u sali. Ovako je izazov upravo zbog zvuka, na primjer gitara, da dočara zvuk prirode gledalcima i slušateljima u prirodi, tako da je jako izazovno, ali jedno jako lijepo iskustvo. Večeras od 20 časova u Mediteranskom vrtu, jedan prelijepi kutak. Pretpostavljam da si ovako rekreativno znala da pođeš, jel? Upravo, da. Šetnju. Sad, u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta, Sekretarijat za kulturu glavnog grada organizuje nastup. Zapravo, tu će biti i kolega na klarinetu. Vi se ne poznajete? Da, tako je, ali večeras ćemo se upoznati zahvaljujući Udruženju za ljubitelje Gorice i prirode. Oni su dobili ovu ideju da se održi. Naravno, Sekretarijat za kulturu glavni grad je podržao. Izvodit ćemo jako raznovrstan program od baroka do romantizma. U pitanju su dva potpuno različita instrumenta. Moj gitara trzački, njegov duvački. Tako da sam sigurna da će od svakog slušalca imati po nešto da se može pronaći u kompoziciji. Koncept će biti takav da prvo ti ili on, mislim, ko će već krenuti, neizmjenično ćete izvoditi, je li tako? Da, upravo redosledom kompozicije od najstarijih do najmodernijih različitih jako autora. Dobro. Ono što bih voljela da pomenemo jeste samim tim što smo na početku i mi nove sezone i ti si na početku školske godine. Negdje u uvertiru je predstavljao nastup u okviru književne večeri. Koliko često imaš priliku da sjediniš svoju umjetnost sa nekom drugačijom i na koji način zapravo uspijevaš da nadogradiš svoj umjetnički izraz tako što ćeš spojiti sa književnošću? Da, zaista je bilo lijepo. Nisam imala puno prilika, već sam radila na nekim promocijama, ali ovdje mi je zaista bila čast jer je u pitanju isto mojeg uzrasta vršnjakinja Kalina Gordijan, dakle 17-godišnja jako uspješna književnica gdje je predstavila svoju knjigu. Jako je bilo puno posjetilaca, bilo je u multimedijalnoj sali Kica i zaista smo svi uživali u toj predivnoj večeri. Sad ono što te očekuje posljednjeg dana septembra jeste nastup u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika. Kako će taj nastup izgledati? Dobila sam poziv pre par dana i zaista sam zahvalna na tome. Ne znamo još neke detalje, trebamo uskoro da se čujemo oko sljedeće sedmice. Izvodit ću isto uglavnom program koji ću izvoditi večeras, tako da ako neko ne bude mogao da dođe večeras, moći će da me sluša 30. septembra. U ovim programima koji se ne odnose na školski, da li dobijaš neke predloge od strane organizatora što se tiče samog repertoara ili imaš otprilike svu slobodu da odrediš samo i procijeniš šta ćeš svirati? Uglavnom odredim spontano, zavisno ko je već u pitanju, da li je u prirodi ili nešto ozbiljnije, kao i trajanje minutaža, koliko treba kompozicija. Uglavnom se držim nekog standardnog programa koji već mjesecima sviram da bi bilo najsigurnije, a neki put i ubacim neku novu za promjenu, sve u dogovoru sa mojim profesorom Lazarom Baletićem, kojim ovog puta želim da pozdravim. Kristina, hvala na razgovoru. Pozvaću svakako sve ljubitelje klasike i prirode
imaju priliku da večeras povežu oboje tako što će u 20 časova doći u Mediteranski vrt koji se nalazi, ne treba im mnogo da se penju. Da, tu je negdje blizu. Odmah blizu kapije, 300 metara. Kristina Miljenović na gitari i Gorazd Dobrevski na klarinetu. Za kraj da čujemo neku kompoziciju. Kristina, izvoli. Hvala puno. Odsvirat će tradicionalnu škotsku Wild Mountain Team. Hoće li to večeras biti? Hoće. Odlično, eto, taman proba. Kristina, hvala na ovoj kompoziciji. Dakle, škotska numera, jesmo rekli, tradicionalna. Jesmo, tako je. Hvala još jednom. Bila je to naša gošća, učenica 3. razreda škole Vasa Pavić, talentovana Kristina Miljenović. Srećeno večeras. Hvala vam. Od snimanja serija, igranja predstava,